Hei, Ma. Ya, Mama. Coba 18 kali 19. Oke, Mama. 18 kali 19. Gimana? 40, 50, 60, 70 kali 2. 1 kali 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 140, lalu satuannya 2 kali 1 itu tetap 2. Easy peasy. Lalu tambahin 200. Karena tadi kan kali 2 jadi tambah 200. 342. Ya kan gue ting 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 ting. Matematika mudah dan menyenangkan bukan? Iya, tentu saja. Hai guys. Coba ditulis. Oke. 342. Jap. Thank you, Mami. Ya.